Ministro Petróleo no Recursos Minerais usa fornecimento mina no combustível. Atu labele manipula preço combustível tu irakarak. Ministro Petróleo no Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, hatou mensagem nem. Foi em audiência pública a Comissão DNB trata assunto econômico e desenvolvimento. Quinta-feira nem e o Parlamento Nacional. Portanto, da União Autoridade Nacional Petróleo, hela fiscalização no monitorização do fornecimento, abastecimento petróleo e dele, laos descontrolado, no rotina, mas be ANP seitun mos ba ia município Sira, onde controla a estação, caposto fornecimento abastecimento Sira, tuirnia, geralmente governo observa, comportamento sociedade, liu autor Sira nebe envolve ia setor fornecimento mina, no combustível de actives, no controlado. Honune, husu atu Sira nebe fan combustível, labele fan tuir Sira ni hakarat, tem que hareba Sira sang nebe iha. ANP nessa reguladora governo setor dan ini adalah fiscalização dan monitorização rutina yang ia nafatingnya lah, mas ia preocupações baru kata terkait estação da posto de fornecimento de abastecimento de petróleo ia município ia pilih sudah descontrolado, que tem município ser uma palo que está passar preço ser conforme dengan kali-kali, de informação autoridades locais será polícia se torna para kemudian lain boleh sana kalau saya jadi sebenarnya dengan misalnya politik mas todo ini mau ternyata Ministerio acompaña con cuidado terceros o días terceros cada comportamento que tiene sociedad y tiene autores y a nivel más de sector conocimiento minor combustibles y días terceros en general días terceros y de nuevo maka gobierno espera semua solusi kita ni sociedad toma bila hari itu seperti gobierno yang sektor luarnya sociedad yang generalnya ada ia sekitar dengan dia itu bisa memang terpaksa dengan proyek atau untuk dunia necessidade de ter concurso, né? Reportagem Epifânia de Carvalho, Televisão Timor Post.